Ninkutangira aha programu y'obuhingi n'oburiisa omuhurro yitu ey'omuhingi n'omuriisa w'omutaano. Nitugumizamu tukiri omu district ya Ntungamo kandi erizooba nyine Zahiirahi Geoffrey kuruga omu kyaro ky'omu Kibaare ky'Obungo Ward omu Nyakyera Town Council. Omu myaka y'enyuma Geoffrey akaba naari sente otiireho n'okuhinga orutookye konka kuyagiire kukireeba yashanga ngu natunga entaasya nkye nikwe kusharamu akatandika kuhinga omwani n'okusya hati reka turebe oku yatandikire omwani. Amazina ni Zahiirahi Geoffrey kandi ori omuseeri y'omu Kibaare Nyakibungo Ward Nyakyera Town Council. Ndi omuhingi w'omwani. Ntakahingire omwani nkaba nindi sente ndi omuhingi w'orutookye. Konka kunahikize obwire nashanga ngu orutookye na n'ente zinyine tikubuija kubaasa kushomesa abaana bangye kandi abaana nkanyine bingi bari omu mashomero marungi ndikuteekateeka ngu bashome mpaka. Neija naganiraho na family twasharamu twagira ngu tuze aha ky'okuhinga omwani. Omwani nigwo gwakubaasa kuija kutugyera entaasya mpango. Hakuba nyineho mutabani wangye omukuru bamweta Asa Toire hati ni dokita. Akagira ati aba baana obwengye bubaine. Ezi ente omwana aza kutwara koosi emwe eziho hati abandi babure kushoma. Konka kokuba oine omwani nooguma nooragiraho amabanja abaana nibashoma. Nari chance neebaho nigwera noihamu sente abaana nibashoma. Ekyo nakikwata twahindura business. Kandi enyuma ho Museveni bakaba bagira ati ninyenda omu myaka 20 omu maisho ninyenda omuntu abe natunga akanagira ati ninyenda omuntu agira entaasya ya 2 million. Naronda 2 million inobaasa kuzitaasa ota noozikora ota iwe nk'omuhingi narisha omuriisa. Konka kuyatwegiise oku turaguma nitukora nashanga kunahindura business y'okuriisa naza omu y'okuhinga omwani nashanga ebintu byahinduka. Abaana bangye bashoma nabona sente buri kimwe kigenda omu maisho. Okagutandika mwaka ki kandi okagutandika ota? Omwani ogwo nkagutandika 2012 natandika n'ebitero 8 byo nabanze kusimba omu rutookye. Omukazi yacura ati orutookye rwangye rwahwaho ate ensi yabandama. Namushekyera naba nti iwe reka tuje turebe omu mwaka tuje kuba nitaasa shilingi zingahi kandi ez'orutookye kandi tuba nitureba ezitukwihamu tukashanga twashazeho. Omu rutookye omu mwaka nkaba ntaasa 12,000,000 obundi 10 obundi 8 buri mwaka. Konka kunatiiremu omwani empinduka yabaho. Nashanga omu mwani ninyihamu nkatandika na 8,000,000. Nagira ngu obu nashoma season y'okubanza ka 8,000,000 naza kusiba omu myaka nkenga nza kuba nyine shilingi zingahi. Hati twatandikiraho. Abaana nibashoma ninza omu ry'abashubuzi b'omwani nindondamu obusente nimbaheera mpaka aho omwani gwizire gukampika nkabona esente ez'okushomesa abaana boona nk'oku barimu nibashoma kandi abaana bingi baherize. Nambwenu nsiima omwami Rubega kankwatiraho omu kintu ky'okushomesa abaana aba ahabw'omwani ogwo. Abakuba nari ntiine mwani akatakuba nampa sente. Konka akanyamba yankorera kyangu mpaka hahikira kugira ngu hati nanye yandekura hati nanye nabona sente zange. Nagira ngu wahinga omwani omu mwaka gumwe n'ekicweka nootandika kutunga sente. Omwani ekihango omwani gwetagwa okuguriisa. Omwani gwetaga omwani kuba guta omu rutookye tigukuhenda nk'ogw'okutembuura entabire. Ko guta omu rutookye hati gutunga shade gurahuka kukura kandi ogutamu amasha NPK ogwarra hati omwani gukuheereza ki ekyorikwenda omu bwire bukye. Omwani hati waba ogw'omwani ogutwine niwagubyara nomara omwaka gumwe n'ekicweka aha mwaka gwa kabiri noteeka okuba noshoroma.
omwana gwa Geoffrey obwa hati gutandikire kooma konka atandikire kuhinga ogundi nayenda kukuura omukuru akasigaza omuto. Omwani gukatahirwa endwara egi itwe tugyeta ruhaha ahabwokuba tukamanyira izina niri konka niguhiisa gukiri muto gwiragura obumwe gutukura hati gutandika okuragara. So mbwenu hati eki ekintu nikyo twakubire nitushaba ngu gavumenti efe y'okucondoza n'abahingisa beetihike babaase kuronda endwara egi omubazi gwa kugitambira kitari ekyo bwe nituza kurugiramu aho abahingi. Tekinisi avokeija yatushomesa yagira ngu tugume twitire omwani gugire omwanya gugire right then hati obukooko tubukuja kweshereka omunda y'omwani gwaba guri mwingi batwegyesa oku turagusharira kandi batushomesa ngu omwani waguhinga wamara emyaka 8 oine kugushara then hati okaguma omu ky'omwani muto oguboniire kandi hati nikyo ndimu ndikukora. Ogwo gwakiza emyaka 8? Yes. Gwakiza emyaka 8 konka noreeba tiguri mu rurengo rumwe hariho oguri omukuru ogutwargamu kandi hariho ogumuto kandi hariho oguri oguturiye nitusimba. Ente nyineho konka nyineho ezeeka yange zitari za bizinesi kubanga hati niyo kintu ekinkora kyona kiba kiri ya bizinesi kandi ekihango ntiire amaani aha mwani ahakuba nigwo gunkorire ekihango ekinkureeba ngu nyihiremu. Omwani niguba nigwetaaga amaizi. Geoffrey eki yakozire akatimba ebiduba yabitamu ebyenyanja hati aine ebyenyanja hamwe n'amaizi agu yayetoorize omwani goona agarikumuhweraho omu bwire bw'omushana. Biri ebidamu nkabiteekaho bitari byokugira ngu ninyenda kuriisa ebyenyanja kureka nkabitaho ndikwenda kwerigetinga ki omwani gwange konka district kuyabe neija nerambura bagira ngu reka tukuhereze n'ebyenyanja obuteekemu then ogobere habiri kandi nikwo kiri ningira mwabireeba ebyenyanja niturya ninguza abataka mwine biri aho nabyo nibikuumeeka eshaaha yoona nagira ngu hati nayenda kujubira kimwe nimbaasa kukora ekintu ky'amaani ahabwokuba harimu ebyenyanja bingi munonga. Kwenda kumanya entaasya n'enshohoza y'omwani aine ebihandiiko ebikworeka oku omwani gwe gurikutambura. Ebihandiiko nibimpwera kumanya ekintiiremu n'ekinaihamu. So kandi nindeeba ngu hati ahi ndimu ninkorera ebyo rosi tinkagigwine kureka ahabw'endwara egi ezitahiriire ya taduura eriyo neriira kimwe omwani munonga ningira ngu omwani mugureeba gwona guhwireho. So hati nikyo nshariremu kugira ngu mpindure hati mpinge ogwo gwa katingi kandi hati ningira ngu mwagureeba oku ndiyo ningubyara kandi nashikize ebite 10 ebintiiremu sente nyingi miliyoni 6 ahakuba ekiti nikigura 15. Aine ekiteekateeko ky'okwenda ngu atandike kukora value addition ninga omwani gwe ogu arikushoroma kuguta aha mutindo konka obwa hati ngu akiine enshohoza mpango. Nkyari omuri bingi abaana tibakahirize kushoma hati ngu nyetebeekanise nkore ekisheme kuba nikikugyenda omu maisho. Konka oine ekiteekateeko ky'okugikora? Nyine ekiteekateeko naba ninteekateeka ngu aba abaana baheza kushoma ahakuba nyine omwana ari Makerere ondiijo ari Kigezi high school n'ondiijo ari aha nursing ninteekateeka ngu aba abaana hati nibatwara sente nyingi ahakuba oriyo ori Makerere nashoma nakitwara sente nyingi mbwenu ninteekateeka ngu abo ku bakuheza kurugaho ntandike ekya value addition y'omwani gwange obu ninkaihamu akasente akairiireyo. Nakushoborera ngu omwani wanonda ngu ogurye juba kukweza gubyara ogurondera amasha ogwarira wasiga gwahika rwagati onagamu ka NPK omu myaka 2 noyihamu omwani ogu orikwenda. Burukusharura naba aine tani z'omwani zirikuhika 8 kandi nateekateeka ngu naaza kuba nayihamu sente nyingi ahabw'okuba atandikire kuhinga omwani omurungi ogwa cuttings. Hati nkiija nkaguza tani 8 hamwe n'ogwabiguri ogw'ekitondere
na kiboko ibyo nakuna nakire na yanka kuna zigisire zone sente zarije mikaze miliyoni nkaga na mushanju season emwe no ine season ibiri umwaka ningana nemwe abo kuba season ya kabiri tuba tuti just no tukunanga twenturga mukashiringi zinga nimba ni miliyoni 3 ana hatiko ko uryo wankaga hatubazo wa miliyoni 3 none ushamwe tuwabuhya musente tusikino banoba uryo miliyoni kiko omwana ogu season egi ese sente zinkira miliyoni nkaga na mushanju nyoni ntekateka ahabo kugira ngo mpindwire nanda kwingogo gwa katingi kandi kurije no kukwera munonga nyendo myaka 3 misho mbe ni ndeba miliyoni 10 account yanje nyuma hobire no guza season ya mukashiringi zinga nyuma hombe ni mbandyo miliyoni 88 5 nkaho nimbe ni mbani nzanda no rindo buhango wano hingo mwana munonga kandi hatuwabureba kawarambura ubuhango mbwineje kandi cyo cyo kwetenga kandi kagira n'umugisha muhango ikibanje kinagize kikagira mizi abaye batera imfreja mizi kakagenda bakakora bya kandi mbareba mbashekera mbajya ngo nyowa mizi ntuza kusibunako amizi bashange nubagenda gababurire urudi hatinya amizi ngine wagareba nisize byenyanja nagaye getting umwana rwanje mwene bintu na nente zanje minisha yona ebintu birije wanje obukoryo obwarukoresa omwana gwe nareba ngo tugwaza mwata hamwe no kureba ngo tugwabora mizi abo kuryo bunyine obunkurengo ni mtana abandi ninkira kureba batemura umwani ngo bakora ubuyonjo bw'umwani konkanya we omwana rwanje gona ehiguri gukorire tugwine mwata kandi gwe n'abakozi bakomara intero irrigation ni nyambo mbiro gumushana ushanga omwana rwanje mbiro gumushana gutakurwara gutakubona nuguma mene cyo kinyambire kandi government kuyize district kuyashiraha aize kurambura umwani aza nkabana inkira kujoininga aba bakarasta abantu batwa NPK fertilizer bije banyangu nzum system bampereza irrigation nije nagizamo nije bagaka banyongera irrigation yanjye yenyine bantera hwendisho egiye imana murebe ya sprinklers kandi yo yanjye nije iziza pipes zebira nyine na pump yanjye buri kimwe cyo nakina so system ije kakuriya ushiringi zinga yanjye nange ya government akubanka 10% nkataho miliyoni 14 bantera miliyoni 18 zeni kandi yanjye kamaro miliyoni 20 OTB sebzi babye bareba anebira na sprinklers z'wana reba hate ibyo na kamaro miliyoni 20 kubanga sente nizihe umwana gakazigarika mu kugira ngo umwana rwanje gugire ki gugumeho nakwatanisa n'abakozi hamwe n'abana be we emirimo eyarukora no kureba ngo emirimo yona ekwatirine n'umwani eriyo netambara kurungi nyine abujo banje ntwatanisa na hate hingambira ntwenda tukore company egifamu egi warebe giriya ntwenda kuhainga hona tukakora company ya family then hati umwana gwitu tukarundanda hamwe tukarenga bizubiye kabyo na twagira ki twabheza hatari kujya ngo no gwanje nyenka nanga ngo no gwananka wenka nyo kubukushesha mbanyi n'abakozi banje tuzamuka nkora nabo ndambura mbanza ndeba hakuba hasiskire nanga bako bansisire shanga bintu byanjye birije Geoffrey hine okwohwerira abantu abakwetorire munonga hatinye n'abakozi 12 ningira buwanura muwanura abantu baryuko habona n'abakozi habundi kushashura buri kwezi abakozi 12 buri kwezi ni manisha shura miliyoni 4 mutwaraga mbari mbahe mutwari 10 icyo kinya munonga kandi hari yabuseraho tuwabareba zintabireza bari no bahingira kimwe n'amani
aine ekyapa ekirikworeka faamu ye aho erikushangwa ngu nikihwera abantu kumushanga aha faamu ye nayenda abahingi bakorere hamwe nka famire kihwere kayona okutunguuka. Endagiriro nyine kyo ekyapa eki district ya Mpire kiri aha nguuto aho Nyakyera ekikworeka obuhingi bwangye kuburi obwa tekinologiya. So hati wahikaho tikikwetaga kuza kubanza kubuza esimu wa Zahiirahi ninkahiye omanya biha yuko ka kyapa aho kikwereza esimu nterera nkuragiire hindi nakugira ngu hati ndikutuura nintuura obuseeri then hata hano faamu. Agandi amaani ag'okukoresa gatari g'amashanyarazi aga energy agutwara aga amashanyarazi naganje kugira ngu ninyenda kwombeka aha ahabw'okuba noreeba ekikondo hati twemereire aha ntunkwenda kutensyo kugira ngu nkagashaba bagampa kugira ngu abaibe nibanteganisa aha stoha zangye kugira ngu mbwenu eshaaha yoona mbe nindeeba ekiro kandi bakagampa. Omyaka 10 omu maisho faamu yawe ogiiniire plan ki? Emyaka 10 omu maisho ninteekateeka kuba nakozire value addition y'omwani gwange nk'eki wanogamba nkaba nakozire ebinkwetenga ahabw'okuba hati abaana bariyo nibaheza okushoma nimba nintandika kukora value addition y'omwani gwange kushomesa abaijukuru bangye kuheereza abataka emirimo kushanga twena eki ekyaro tushemereirwe. Oine food security mu mirimo y'okukora munonga ebyokurya mbiine tariho kushaka wangye tukuru nyine orutookye kandi hati orugweto rubanzire ekyo warekitahiire hati warekyo kitahiire okurugura hariyo orutookye oru plain orutarimu mwani hati tukaheza tukaba twine society eri Ntungamo mbwenu hati society tukagihindura union. So hati twine union yitu erikahungaho eyombekire yatandikire kugura omwani na hati omwani gwange nteekateeka naheza kugusharuura nimba ningutwara aha union aho. Kare obutumwa obu nkuheereza abarikundeeba nanga abampurikiize n'okubahiga ngu benyigire omu kuhinga ahabw'okuba n'abarya omu ofiisi ahaiguru boona bahanantukire baza kuhinga omwani tomwani gwonka bahinge omwani ebihimba ebicoori entookye ahabw'okuba byona hati buri kimwe kyona kiine sente konka omu byona ebyokuba nookora hariho ekikuba nikikiza ekindi nk'omwani nigutizaho konka kandi omwani nagwo tigukamara gutiine byokurya agamagingo kurora ntiine byokurya nabwo tinkubaire ningwesimisa. So mbwenu hati ninteekateeka ngu abarikundeeba kandi abampurikiize benyigire omu kintu ky'okuhinga kandi nintuga abantu abaingi noshanga ekintu ndakyeyeterere takwenda kuhita omu famire okashanga ekintu kyaba ekya famire bakakikora omu muringo murungi noreeba ekintu kikuba ky'omuntu omwe kimuhenda kandi ogakonyiga nabariya bari enyuma yawe kuba tomu kintu ngu bakiijuremu. So mbwenu hati abantu kubakuba nibakwata famire zaabo bakazigaita omu business zibaine kikabe nikikora munonga kusinga kugira ngu ori omuntu omu business. Yebare owanyegiitaho aha porogaramu egi ey'obuhingi n'oburiisa ehuriro yitu ey'omuhingi n'omuriisa w'omutaano neegumizamu kandi kuwakuba noyenda kutayayire aha faamu yawe omu huriro egi nobaasa kutuhikirira aha ofiisi ziitu TV West Boma Mbarara ninga oterere producer wa porogaramu egi aha 0742251542 omuheereza ndi Ivan Tsime katubugane obwire nibwo bumwe TV ni yemwe ehuriro yitu ey'omuhingi n'omuriisa w'omutaano neegumizamu musiibe kurungi.